Kamu cewek di sana. Mandor durung ira-ira arep mendol iki. Anak buahe tok ora tau gawane rokok-rokok. Trimo nyawang tok anakku sapa? Cut, buah. Celuk Gambar. Mau urip iki dudane dudune, Bos. Oke. Halo Jung, kamu sih repot lagi. Saya tahu gini ya. Ya, mas. Kurang aja. Kurang macet. Rancingan kopi ku siapa yang ngombe? Ngombe yo. Ngapain sekarang? Salam balik. Ora bos, ora. Kamu yo. Terus apa sih ngombe iki? Nope. Oh, mas gaya aku tak nomor telepon siapa nih kok? Nah, kata sih. Kurang macet. Kurang, dengan nama berbayar juga. Ora bos, ora. Ini arep keblok lepeke. Balik. Mulai dulu mau mampir ngombe. Main telepon nih, tak angkat sih. Halo, Beb. Sampai lagi. Ranjingan. Apa yang ngombe? Ranjingan. Wes gabung kabeh anak bae. Enak enak.